kumsang ni somni pathum Mars ninga pathian ni jana changma police pakhatin a police puite rong taka aka lum chungchang kha kanthre to hlom ome khathil thleng chungchang kha tarlan chunjom te ang Assam le Mizoram inrina thok khatlaya state pani te inkara buaina alo chua to namun buarche pa Mizoram police te chuan kem nein police enge mozat an oma duty post rang tranga an duty kwal thin chu tianga an duty na mun pakhat chu abulvela an thlai chin mingchoin all pam duty post emo all pam munemo anti thin all pam muna pathian ni jana duty turhian havildar pathum zelal ro hlua Indra Kumar Rai le Bimal Kanti chakma te chu da anni pathian ni jan jantir daruk le minute som panga velani a silai puak ria omtlat stage pani ten boruak anlo nei photo na mun ani awangin ngaya thalo silai ri an riat vele thil omji en fia turin post commander hovin ankal ngala tunrum chu Assam lam mel ma mel mu tura omtlat lo chakma police havildar Bimal Kanti chakma chuan a thian te pani chu alo kap ni rengin pakhat jok phei chu ache chang lova pakhat jokin hliam na tak atuar bok poi khoi tu le akap tu te hi lunglei luang mola mun pui nei second battalion MAPM le sa te vekan ni buarche pa an kem pa ngaya tanga metar jali vel la all pa muna hian NCO Barak Omin chuta an silaida AK-47 rifle mangchuan chakma pa hian a police pui te chu akap ta sia maya a silai muka azat enin ka hlumatum hle ni inalang zelal ro hlu a ruang chu chauka chuata alo let renga a thian pa Indra Kumar Rai chu inka ana thlen na muna tanga fit somli vela hliam na tak tuarin mu ani bok a hliam hi asatli alo hle ro hlu a hi a hnung lama tangin alua ka ania Indra Kumar hi a om veilama ka ni in amal puya silai mu hi atlang nge enge moni khu a riam threi chu chut thin te hi mi huai sen an ningai lova mi hnung lama tang le ngala in ka phei chu a mi pa lo hle hethil thlen na muna hian an in ka na silai AK-47 rifle le a magazine silai mu som pathum la om chu man ngala nia silai mu ka ru to na cartridge som panga pa ka silai la om silai mu pakhat manani bokani chakma pa in aka awanga hliam pui tur Indra Kumar hi an mu tir hian aril ru ala fim lea havildar zet biak thara chuan thilom dana zota Indra Kumar chuan in hnial boina po an nei lo thule Bimal Kanti chakma hian aka aringot thu alo hrila a hliam masatli alo ema wangin thui tak biak chi ani lo a hliam hi anat ema wangin rang takin vaireng te damdoi in lampan pui ngal ania ama ero chu vaireng te CHC an thlen pui nu zandar sarile minute som ni vel khan en kol na po dong man lawin a hliam tur lovin a boral zui ve ta ani in kana thlen na muna boral ngal ro hlu hi longkai chan mari ni in a kum som nga pakhat na a mang meka vaireng te an thlen pui nu a boral ta Indra Kumar hi lunglei luang mol ni in a kum som nga pathum na a mang mek thung rong taka a thian te pani ka plum tu changma pa hian a kum som nga paruk na mang mekin police escort na noya rang takin vaireng te police station lama ruai ngal ania arui hle ni asoyani bok tinama hi judu ve tak arui changa por ve thin tak ni in an soi bokani changma pa hian a thian te pani ro hlu le Indra Kumar Rai te hian azurui thin thu hi post commander nena an report thina rong taka ache tai Mars ninga tlai hian anni pani nena hian engwanga post commander nena azurui chu report thin nge anni azota athin rim chuan silai chu in akap zui tamai ni in asoi poi khoi tu changma pa hi scholarship CJM kota judicial remand turin thon ngalania Mars ni ruk sang ni som ni pathum thotan ni jingdar khalle achan ve kham scholarship district zela dalu ngal ani alaka hian vaireng te police station a tual tha thu buai ji alu ni in Indian Constitution article 311 be chanin a hna atangin 2nd battalion MAP commandant chuan aban ngal bok hetianga changma pa in a duty pui namdang pakhat le mizo pa akap lup hian boruak asiam hat mana mizo pa in Mizoram chu ngeya namdang kuda tuar chu ngai thiam lowin NGO thren khat chu athawang hawin anche chuak ngala
an mizo pui thlavang hawa press release siam an omnual bokani IGP headquarters puzon nei laya chuan he thil thleng hi chi le chi inkar thil ni lowin mimal thil liaw ani a zu in thin lo ti thu atanga lo thleng ani ti in boina ti pun lun thei zonga kailut lo turin mi puite angena hetiang thil hi Mizoram kan police ta jinga thil thleng ngai lo ani awangin a thlen non to lo nan poi khoi tu hi a hna atangin ban ani ti asoya tinral kuta boral ni lo ma se ramri boya duty an ni awangin an nu puite emo an fa te emo chu compassionate appointment pek an ni tur thule department in ti dan phunga an lo nei angin cheng noi khat ve a ral an ni tur thu asoi bokani van toina tok tu te ruang hi vaireng te damdoi ina endik ani nuwa an khua longtlai le lungleya te helicopter manga phurthlen ani hethil thleng chungchang an hriat vele pathian ni zandar som pakhat khan MZP General Headquarters chuan emergency meeting an ko ngala an meeting ko na po hi tu te emotan chuan atak nga in arin om lotar langta ila Janindar som pakhat hian MZP chung ko General Headquarters appointed secretary Executive Committee members, Neso Council member, Nampual Zirlai Pole, College SU Ruai Tu, Manrem Changa Piang Te, Board Chep Muna Takam Tual Tha na Chung Changa, MZPP sa Puipan Khom Tura, Riat Tir Le Ngen Kania, Atul Dana Zira, Chakma House Po Pan Ngal Thei Tura Beisei Kanni, Tiin. MZP General Headquarters Rut Khom Man Mo Chuan, Tual That Tu Apu Chu, Atna Atranga Ban An Puta, poi khoi tu bana ni ma chuan changma pon chu an khap zui bokani MZP chuan ram riveng him tura police duty havildar zelal ro lu achu atho pui havildar bimal kanti changma in an duty na muna aka plum chu hriat thiam har ti in poi an ti tak zeta tual thatu havildar bimal kanti changma chu ahna atanga arang theiang pera ban ngal turin thunei tu te an phuta poi khoi tu hi bana ni ma chuan Mizoram chunga changma pon chu akhapani an thu chu angai poi mo an sahim na tura pon chuak lo turin changma te a hriat tira he thu chu poi salwa pon chuak luite chu an chunga eng po thleng se MZP in mo aphur lawang MZP in he thil thlenga hriat vele MZP headquarters scholarship le anwaya sub headquarters rang ruai tu ten ahmun an pan ngala Havildar zelal ro lu aruang chunga pol ayo in pangpar anda puanin an tuam ngal bokani changma pon chua khap changma curfew MZP in an kalpui chungchanga hian thunei tu ten an ngen na an ti hlo tin ta ka wangin tiamchin amlovin thotran ni chotnudar thumle minute som panga khan curfew hi ti top ani zuita ani MSU General Headquarters po in a Havildar pui zelal ro lu ale Indra Kumar Rai te ka plum tu Havildar bimol kanti changma che dan chu andem tak jeta ramle nam himna atana mo phurna sang tak nei chunga duty laya zu aruile hetianga a duty puite rong taka annun na alak sak tamai hi MSU juan mizo namta na poi khoina na sataka angayani Havildar bimol kanti changma hi MSU chuan dan anga anatheyang berashem aphuta darkar som pani ralma ngein aban order Mizoram sarkarin ti chuak ngei turin aphut bokani van toina tok tu te jinga pakhat hi longtai chan maria mi ani kanti to kha longtai district polian ber central yanglai association chuan mars ninga sangni somni pathuma board chepa MAP duty a duty pui ka plum tu hi dam chung lung intang tura hrem turin Mizoram sarkar le home department te an ngen bok Central Wayala chuan thu chua siamin Mars ninga sangni somni pathuma Mizoram le Assam inrina board chepa MAP duty Havildar zelal ro hlua Wayala longtlai chan mari branch member a duty pui Havildar bimal chakma kuta aboral chu poi ati in akal santa ka chungte ator pui tak zetani antia tin Havildar zelal ro hlua chungte napek anni tur thule poi khoi tu Havildar bimal chakma anna atanga ban ani thua Sarkar malak na lom thu an soi rualin poi khoi tu Havildar bimal chakma chu athil ti sualawanga dam chung lung intang tura hrem turin Mizoram sarkar le home department athunei tu te an ngen ti an thu chua chuan antar lang bukani Central Wayale chuan kanram chu ngeya namdang kut tuara aram leilung fa ten harsat na kantok fole
nun na hial kan chan thin chu an hriat thiam lo thu le hetiang thil hi kan ram chunga hian thleng to lo se an du thu thu chua hian an tar langa hetiang thil hi a thleng le ani chuan Central Wailea chuan a thiam danin ma ala to ang ti an tar lang tel bok Lai Students Association General Headquarters Longtlai po che chuak ngalin he thil thlenga wang hian Longtlaia changma house su honrem tilovin andang chan ngala changma house si hon lui ania kutuar an lo ompalani po in engwa soiboi thei ani lawang antibuka Longtlai kho chunga thule hla omma chu changma pon chu an khap bokani Political party jinga ZPM le PC an ron langwata ZPM thu chu tar lang masaila Mars ninga sangni somni pathum pathian ni tlaya Mizoram ram riveng him tura police duty te inkara tual tha na thleng chu ZPM chuan kandemin poi kan ti hlea tual tha tu havildar bimol kan ti changma hi kandem tak zetani ZPM chuan ram riveng him tura police duty havildar zelal ro hluale havildar Indra Kumar Rai te chu an thopui havildar bimal kan ti changma in an duty na muna akap lung chu hriat thiam harti in poi ati tak zeta kan ram riveng him tura kan da te hne na tanga hetiang thulung chiat thlak le thin thong tak zoram mi puin kan hreta mai hi poi kan ti tak zeta chiat tok chung te kan tor pui tak zetani ZPM chuan ramri hi ngai poi mo in voi engemaw zat kan sipai te duty na muna kalin kan lo tlo to thina har san na an nei rang rang te kan hriat puin heng te hi voi duai lo kan lo au chua pui to a tun trum thil thlenga hian ram re duty te ngai sak an rul zia hre le turin MNF sarkar hi kan cha tu hnuah hetiang thil a thlen to lo na turin sarkar hian ram re veng tu te ngai sak le zol turin kan ngen ngal bokani tin tun hnaya Mizoram hun rang ranga tual tha ruang char ro group pong sual le mi pui nun phung tiral khel thei thu rang rang hriat tur a om chho ta zut tamai le rui hlo hluar talutuk te hian dan le thu pek ken ko kunga sarkar lo chamzia atar lang chiang hle ZPM chuan ngai bokani ti in PC party point hetiang hian thu chu an siama Mars ninga sangni somni pathum Sunday tlaya board chep muna duty Second Battalion MAP Havildar Zelal ro hluale Havildar Indra Kumar Rai te kaplum tu bimol kanti changma chu PC thalai chuan andem ti an soya poi soi lo ka hlum chung te zang na dom na cheng noi som aya tlem lo petur le a chung te na peturin PC thalai chuan Mizoram sarkar an ngen PC thalai chuan he poi khoi tu chunga hian ana theyang pera hremna peturin thunei tu te kan ngen ram lei lungfa te chunga changma te huang tau ngam na chan hi kan ram kai hruai thin tu ten chakma te an lo duat sual na kal zelin a hrin chua PC thalai te chuan an ngai thu an soi PC thalai chuan Mizorama dan lova ludru changma foreigner pung chak lutuk te hi kan ngai mo lo chuan kan ram le nam tan a him lo wani tia Brigadier T Sailo kai hruai PC party ten thahnem ngai taka zoram dung le wanga an lo tlang au pui thin te ngai thei lova party thren khat te doda la wanga ataka kantong bo chho ta zel mai poi kan ti in awan duai thak kan ti tak setani anti chakma te vote du lua da wanga fachuam ena trul mi lova autonomous district council pe ka wangte thiale tuma PC sarkar malak na doda la wangte leilungfa mizo zirlai te ham that na tur chu puingam khopa ram hroi tu ten chakma zirlai te thlawang an hausak thina wangte ram riven him that lo wanga olsam taka Mizorama an lu rup thei thina wangte buai pui tham changma foreigner zoramin akol ta hi ram mangai tu der ten ram an hroi thin wanga PC thalai te chuan an ngai thu an tar lang bokani apek le theilo a thian te nun na hlutak chu sak tu chakma pa minglam dan le zia dan in ang lo chung changa zona auma wangin han chang ma salokila thren khata bimal ti ani lain thren khata bimol ti ani thunga athu om zia ero adang lam lem lo chakma te hian vai kan ti mai te tong le ming phua dan hi an lana sa hle a thian te pani ka plum tu ming po hi vai hindu sa khobetu te ming lak chhon ani bimolemo chu thiang hlim ti na ania kan ti chu thil nal le moi soi na ani chakma hi nam rang rang om ve ma se an chi peng te hi an hrelo nge moni an da tam lo hle a chakma jinga tong ze deu tong ya ti lo chuan an nam hinga chakma ti an da mol top thin ti chuan tual that tu ming om zia chu du lian tong chuan
thiang hlim moya chakma ti na ani berang chu a che danero a thiang hlim lowa amoi lo hle bok he thil kheng chung changa karil ru a thil ron lang chu chakma chung changa kan malak dan hi ani chakma te hi Mizoram chevel Manipur ti chau lova chuan an omveka Bangladesh atangin an ron lut ber thung min hual vel ti ila achiang ber ome kumtam tak chung omhmun nget po nei lova pem kual thin an ni awangin tu te thla nge an ni a khoilama tanga ron chuak nge an ni ti chungchanga thubul fuk an nei thei lova an rin danin an nam chanchin an ziak ani deuh ber Mizoram ti lova chuan khovel khoi hmuna ama an pualin raman nei lo an ti thin keini ero chuan kan pi le puten thisena an lei Mizorama kumsang khat zakwa somsari pani April ni somni pakwa khan an pualaram siam sakin chakma autonomous district council kantia an headquarters chongte kanti tela Kamalanagar antidaya chakma autonomous district council hi square kilometer zaruk somriat panga point pani panga zeta zaw ni in Mizoram pumpui 3.25% alua pha a an pualaram an nei chun ani awangin dan angin ani amo dan lo angin ani amo an in pui nei chun hi an pan khom ta zela kumsang ni som pakhat chiar puya khan Mizorama chakma singkwa sangruk zakwa somsari pani omin tuna phei chuan min wai khat sing khat sang khat zathum somkwa pathum omin an chu tani chakma in khorna mun pui an ti thin Bangladesh a hian chakma nuai nga singa sang ni zariat somli panga vel an ommeka khovela chakma tam ber naramani a Bangladesh ti lowa chuan Mizorama chakma an tam ber thung Barmaram chunga khian Rakhine state le Chin state mun thren khata omin an vain chakma singriat sangruk zaruk som pasari vel omin an chuta Tripura a mi singkwa sangruk zasari pasari vel omin Arunachal Pradesh singa sangriat zani parukle Asama sing thumvel an ommek ni in an chutani tunnu a chakma anti tak kan pi le puten takam anti thin te hi tun ma atanga Mizoram lo om to thin an nilova an puntan ero asati alo hle kumsang khat zakwa pakhat chiar puya khan Mizoram chakma zasom kwa pariat chi an oma anu chiar puya tang khan 52% 1-5% loi ten an pung chawa kumsang kha zakwa somli pakhat chiar puya phei kha chuan chakma punna re thi za zela zanga pariat atling hialani Autonomous District Council an nei ma che kumsang kha zakwa somsari pakhata an punna re chu 15.80% chau ani lain Autonomous District Council an nei nuwa chiar pui masaper kumsang kha zakwa somriat pakhata an punna re chu 78.20% Junidora Khovela Mizorama chakma punna ret aya nam pakhat punna ret sang hi a omlo hialang an omna mun la hi Mizorama po mun zol thalai ram leilung tha thlai engkim a thaddu na munani a mase alumba ka inkalpo na kongle electricity medical le zirna in aom that lo awangin tun ma lo om thin Mizoten kan chua san zela kan chua san miau si awangin annin anron lu ta zelani chakma chungchang hi vei om dewin han soi ve thin bok ma ila kan ro rel na khol aizola tanga an omna ahlat e mawangin an laka kan ro rel tu ten namril ru an pu phatak tak lo an poi an soi phak lo awangin hel kama an nei lova an tan an noksak lo awangin an mit an timim phameu lo kan ram ro rel tu te hian dot soi mam na thok reng lo hian kan ram an veya hun to a dot tiam kur duam lova kan nam an ve a hun to tak zet tuna phei chuan han no chu ngot ngai na aum to lova no chu chu soi lo an council area chunga po Mizopa in ram kan lei thei to lo ma ni ram chu nge ya in le lo ram nei thei lo na mun kan nei ti thu hian kan ram ruai tu te beng hi a thleng phameu lo ni in alang West Tui puile tuichong biala de chuan mintam na e mawangin Mizo tan MLA atlin ngai na aum lova kan du emo du lo emo changma MLA pani hi chu kan nei nge angai to abak longtlai west thorang le dampa constituency tela an hoilam lam chu tlinga puan thei anla ni zui ta deu dewa ram le nam aya ro rel na thut thlenga thut thak lel jok kan politician tela in ram le nam poi an khoi ti relovin an vote manga tlin ngei tumin ma an la a
Sarkar na siam du treu an ni si awangin tuna phei chuan changma candidate du lo thin te poin changma candidate emo MLA emo an nei angai ta changma vote tel lovin tlin thei hek lo le keinin fanei tlem kan injir tir tlut lain an ni ero anin siam ve ngai lova an thi a hulma lo chuan fa an nei mia maya Bangladesh atanga pemluten India khwale tuini na an nei thei mai zel box si awangin an pung hluai zel lo theilo keinin hlim hlop buai puya zamo video leak out mual pho puya kan phul pui hlut thin lain an ni chuan in thla punnan an mang the na min tam hne tial chu ani ta khi mizo te hi Israel ram ngai sang kan ni tuna Israel ram le a che vel khu pathianin an chen na ta na apek kha ania mase kan muangin chu pui tu an nei tareng ani khu engwang nge Joshua Khan Israel Fatekha an melma an tha bang te ne na in chia pia chen howan thlangani vai chuan nakin zela an na ka wok na tiang anga chhun tua chung nam te chu an la tran tur thu in avau khana mase an ruai tu thu oi du lovin an cheng hova ram tia malut chung si in ram nei lovin an don ani kha tun thlengin Israel ram khu ram buai an ram leilung chu pui tu nei renga an chhuwa pha ta hiala ram sabeng tung ne na Bible in ate khin Arab nam te chu englai po in an mitata na hling an nak vok na tianga an tangta ani Mizoram changma ommek te hi apo nga puya chuangai na anom to lo lunglei longklai le Mamit district khopuya te hian an ther furto omjenei taka tran kan kho angai tuna changma depa om mizo khuwa te hi choikan tumila tin changma om na mun ram thalaya te hian ruah man na fel dak nein mala ila mizo te kan om pe lo chan ber transport electricity le medical thalo te hi chung kan mun thlan bi ka te chuan ti chang tlung thungila a fing jok le changkang jok a huai sen jok ram nei tu mizo ten keini aya changkang lo jok le heng mi khwal cham rei te hi nek chepin kan ram lo to te kan la le thei nge inarin om Myanmar atanga kan unaw ral tlan te po hi tlang ram cheng chelaya da ngot lo hian heng phai zol mi khwal cham rei te om na hian juda ila chul khat kwal rawa keini aya ram lum an ngam jok ba ka khu ta tanga lo lut telaka an tim don lo awangin kan ram kan zo na man ruwa an ni thei nge yang an tum aya an cham rei atul ta ani pon kan thi sen zom pui lo telaka kan ram chan ai chuan kan thi sen zom pui har sat na tok te ram lo sa thlak chu a hlu em jok don alom le lui pui kam hausak zia hi kan ria tangai hle bok khovela changkan na civilization zong deuh tho hi lui pui kam atangin ani zel keini chuan man laya ralaka himna na tlang chunga khodin kan la chhun zoma a mun theng thot nomna thlalhalin tlem te in khuwa kan din kur duama Sarkar ang zong po a ngai sak tham lo thla tham thei si lovin kan bor khom lillela into dele changkan kan hlat Bangladesh le Assam ram ri depa kan phai zol thalai zong deuh tho chu mi khwal cham rei changma le vai kuta kan hlan zela keini ero in la thoveng takin tlang cheng chelaya lirnging le leimin hlau takin kan hnar per cheve tak mangin kan la hnar rive suka heng mun thalai te hi kan lua pe lova kan chua sanzel chuan namdangin an lua lo na ka khothlang lama mun zol thalai te hi amuna kalin han thlir vela chiale thahriat na inei ani ngai chuan namdang kuta omatan chuan I ui ve ngotang kan mizo u naute han khosa ve thrin ma se soito angin kongpui damdoi lam power and electricity le development ranga sarkarin alam chiale si awangin antan in benbela harsa zona thak thangka masa ten khotam tak andin rambuai ma thlenga an la lua Bangladesh ramrit nai sajek tlang tunga te chuan mizo khuwa mu tur aum to lo Tlabung subdivision huam chunga khuan mizo VC na khuwa pathum chi a om to tlabung zodin tlabung veng pakhat le south choilunga te Mizoram kholun le poimo changma depa kan kholian ber tlabung la chu eng sarkar mai po hian thu bakin an ngai sak du der silawa heti ringot chuan rei kan dai lawang ngai tu anguna nga ye iram le namaral chuan nang po zo inibik lawang